Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Menteri Rangba ke Jela Konrad ke Sangma ha kesantrik unai tung arja arpen rio haringkat ki nongyalam na ke Presbyterian Church of India ke North East India Christian Council ke Catholic Archdiocese of Shillong but Garo Baptist Convention lawani kendo yo Amit Shah Menteri ke Kampo yeng ke Sarkar India ha ke bede ba ke Foreign Contribution Regulation Act FCRA ketika jingwani kendo ke long hapadeng ke jingdan ke jingterwa ban penkelai ketika act kam tam kawai ka clause ka ba ai board ya kawai ka authority ban shimti ni IT ki jingdan jingem kin thop ki jingte ki school ki hospital bat kindo ki brathiet ni te ka pisa na shabari ka tari ki kinhun ki bamdan ka registration lani ba klampen thamai namar ka section 16A in bracket 5 jang ka act ki balang bat ki seng ni kinhun 3 months ngobha ki shaptieng balara kimdan ya ka registration nip jingpen thamai ki boabri pet kin kini no ki jingdan jingem baro bila baiting ka na shabari ha ka tay ka jingi kendo Menteri Rangba ulakin tu ya ka Sarkar India ban pinjan sur ya ka act bad hab ban shim jingi tu ikikin ho ni ki balang ki bila sinyang sya ka imlang ka salang da ki kam shakri ha ki banta jingtray kam baper kumta Halor ka ni ka sienjam uba Sñiawbhalang dhar ubdeiru usimbot Menteri Rangba ka jela haba kren shikila pathai khubor ha ka no phai sngi pratrik unai tung arja arpen rio Ulaong ba Menteri Rangba umdei ubri uba Thiah Sngi Henry udei uba Sngap ikijing ki belapin sngaw hau. Tanang kaliang jonga bahan kebanak konge ngapan pau ni sangu yo chib ni sabrom jongi. Ula yalam me kino yang nyem katuk ni balang bapera ban ikdo baru home minister ngumpilati balai barok faji. Namari kum ke sarkari khamtam haji galam jong chib ni sapar ke sama ba TCM bat dawo cabinet ni. Iso khia ya Kedai nak kata kadawi ini nak baik bah usiam sulit detin pula elam tu. Nak kali juga mai kedai kerpang usiam tu ni namar bani. Anbal union home salah appointment usiam bah. Nila yo ban express hakabai de di singo juga pai bah di ban kerpang komen mendiamkan. Longkan relax kumba kan usiam tu ga news pula penting di berokoi. Dan so piso tu iba kawai naga baka jogja jo longi baka sarkar NPP haji ngalam no chip misar jongi bod se ni jo bo bha ek pai ba khmat te mentab ka po ka habat hagabini bet kam niam kam kombat to dikata ko jo we always want to protect the Christian people and always all the religions Tagani kada di songkhia nangi kumkunong yalam tu mesti khabare bani Kristen ni kata kata usem la yalam ki ba ban kerpar sokor India kumpiyo I ka news usem la kren te ngai kublai kerpang chip minister ma udah buru memjo Thiah sini buru baju Sngap haladun ka no ka problem habade bani Kristen ni mdai ta pon khalia habarok konti bro ki phai mat chu ban len ya klam ni sokan ya ban protect ya karu interest jongi Kristen pai ba jongi Takata na galing jonga nga ay kublay mga soto iba PTB baroi. We are here to protect our own peoples in all fronts. Tangi songmen ba sokan dia rebonsen kasus Sngap the community ba nagbobrom kerpari sokan dia kan Sngap jing kerpa tong siya magbeda bani FCRA actually. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya